تقوم غدوة الصبر بدي يا ربي تصبر بدي يا ربي حمدي سنة اشترى يا ربي غدوة بجيب نماز قربانا تقوم بجيب نماز غدوة. Müzeyyen Kavak û Meser Kavak bi çavên tije girî li pêş nexweşxaneya Gazî Yaşar Giliya Amedê rûniştine û bi hêvî û bendewariyek mezin li qata şêşan din hêrin û ji bo nexweşê xwe dua dikin. يا ربي شفاش بتكوني انا خوش على ورش كاش كام رجي ورا يا ربي تقيزامي تباي بانا خوش بك يا ربي تبقدري وين ابي خوش رينك يا ربي. Dêw bavê Amedî di 2010 da xîzên xwe eylem û zozan di 2025 da jî nûrhata 14 salî sê keçikên xwe ji ber pençeşêra me jî spartine goristana bajêr. Niha jî qîza wan heseta 29 salî ji heman nexweşî di rewşek ne baş da ye û tedawî dibîne. حسرة ترسه بالشبرات كبد بيجم دبي انا دبي بقى اجي وكا نورها وكا خوي خو نمرم دبي شمكي خاصه لغامه يكا اجر بيجم قيزام خونا ترسينا ازوي دم برد لي خو بينج ما عمليات ويا وكا ببكى لي ميزات كم ضم علي في الجامدي تبرك كسك نبينا. Li zimanê malbata Kavak dua lê li dilê wan jî tirsek ku ji nêz van nas dikin heye. Ew tirsa jî tirsa serboriya hersên qîzên wan yên ku bûne qurbaniyê pençeşêrê ye. از سرقت بيجم يا ربي روكي بري روكي اجي از اجابه هردو قيزي خوي صاغ نبينم از بريوان بمرن برا از نبيجم اويلا وبرا او بي اي داي از فيت خوازم تمام صاغنا من صاغ الدنيا خاكنا بينا ما كنا الدنيا يا ربي نوراتم قد دم بايج مرناوير البرد من رحمتك من رويه بيت جمار اي لما من ولو زوزانا مولو از بقربانا ترى بيجوري يا ربي اما برا شارك بنجبا صاروا كيمرا Emre Bekir'de Gökdin'e dünyayı ve Pişkan ve Şifa TV'de. Bavê keçikan Meser Kavak jî bang li Wezareta Tenduristiyê dike ku heke tedawiya qîza wî li dervayê welat hebe wezaret pêşengî bike û qîza wî bişînin welatek ku bigîje tenduristiya xwe. Niha duruma ve yani kritike. Em dixwazin yani meselede xwanda kir, em dixwazin ema çara jindana kir. Ji ber wê em dixwazin insan şewata me fam bikin da arê tenduristiyê de destê xwe bavêne me. Malbata neçar ji bo tedawiya qîza xwe şev û roj li rêyek û mucîzek bi wan bide jiyandin digerin. Ew li bendene ku qîza wan heset bigîje tenduristiya xwe û şifaya ku ew bi salanê heset mane vê carê çê bibe. Abdul Selam Akinci Rudaw Amet